I also would like to thank one of the former members, pioneer of the school, for the very inspiring speech. Arnold, I remember this. Also, all the dignitaries, teachers, sisters, fathers, the LOP president, Sri Rajesh Sriyan, the students, everyone, my neighbors, Sri, I will not take much of this. I literally have forgotten what to speak here. I am really happy to be part of this auspicious occasion that today Saint Arnold has stepped in to be a higher secondary school. And I think our name also will be remembered by many people in days to come. And deep congratulations to all of you all. I also came to Manjakha in 1986, and it was believed to be a very remote subdivision in those days. But today, the hard work, the dedication by the Holy Cross institution has brought the entire India in Pandao. I was welcomed by the great dance here, Debbarma dance. All Gujaratis were dancing on this stage. How beautiful it was. And the Punjabi dance. I think this school has got some influence of Bollywood films. I think Father Prasad must be watching lot of Bollywood movies. Because the entire program, when the Garba dance was going on, I could remember one film of Salman Khan. Some did and when that Pandao dance was going on, the dance of Amitabh Bachchan, Kabhi Khushi Kabhi Gham. I think something was in the mind of Father Prasad to craft the entire program in such a manner that bring the entire India and also give the flavor of Bollywood film. Beautiful. And also 1,600 students here in the school, it shocked me. But I was very happy because in my time I was not
student like you all from convent school. I started my education in a very small village in Bangalore, India. Till 1986, I did not speak English. And I was thinking in those days when I will start speaking English. And we take English speaking courses and all. Today, the Holy Ghost group make our children to speak in English, literally in free of cost. And I can tell you this much. Today I cannot do much. I am leader of the opposition. But when we are in power, days will come. I remember Bishop was telling me that it is really a big struggle to come and occupy the chair of leader of opposition. As days to come, you will grow more. And really if I grow more, I am sure Saint Arnold will be given something to shine from our side with everything. In your state, I have been telling this. Last time when I came to Father Prasad, I was telling, in a state Tripura, there cannot be 4 tiers of education. Today you see the state, schools run by TTAPC is 1 tier, another tier of education run by the state government, another layer of education, English medium schools by the state government, then comes the missionaries. This cannot be educational policy of the state. A state should have symmetric and very systematic educational system. Then only we grow. I am inspired to see these lines that empowering tomorrow's leaders. These children only will become leaders. And Father Prasad and the entire team is trying to empower. Even I never thought in my life. I was talking to Bishop. He was asking, seeing his name Pandao, I asked him, Bishop, you must be from Goa. He said yes. I never thought in my life that I would go to Mumbai and work. For 8 years I was there. And it was so difficult, not knowing the culture, not knowing the language, not knowing so many people. It makes life very tough. But today, because of the missionaries, because of the Catholic groups and other organizations, the education system is very. And I was happy to listen to KOKBOROK speaking a speech from Father Ivan. Buzzard Khan of the Morsane. See, Orange Borok said, after Borok, very KOKBOROK. They have converted KOKBOROK. So many Debbarmas are there. Their peace is only Debbarma. But language is not Debbarma, they have forgotten. And in his father, Ivani Koknaui, all of us, we get that inspiration. Language is very important. English of Simon is the one KOKBOROK Simon. Father Prasad, he never has forgotten his mother. When he quarrels, he forgets English, I am sure. He quarrels in Telugu. And one thing, Amskavati, one woman's daughter, it was raining cats and dogs. At that time also,
The children were getting in such a manner. I can tell you, Father Prasad has already championed himself teaching how to clap. This is the best clapping in India, I tell you. And the meter goes up, I tell you. When I entered, the meter was this much. When I entered more, the clapping meter has gone up more. I know few sound engineers. They collect only sound. They spend days in jungle to catch the sound of birds. And those sounds, they are used in films, in swimming, short films. And anybody want to record the clapping, I recommend them, Google St. Arnold, Manjakha, you will get the best clapping sound. So, very right. And I can only wish all of you all the very best. Mark my life. Tomorrow, days are coming, बहुत आगे शुरू है. Sir, we don't get job even if we pass masters. I think that days are changing. I really want to repeat that. I have already spoken in so many programs. When I was around 16, 17 years, there was nothing called broiler chicken. Everything was country chicken. Now the whole India is eating broiler chicken. Days have changed. Deshi was, the pork used to be deshi. If you eat 300 grams of deshi pork, sorry to say you are with Shiva shakes, after all, everything vanished. Nothing is there. Everything from the past. Days are coming. Don't worry. Tablet in the hand. There will be one tablet. You don't need to eat any food. Scientists will invent. Father Prasad, you and me will not be there. Father Prasad also will be in the heaven. If I do good job, I also will be probably nearer to the gate of the heaven. I don't know whether I will enter there or not. But these are coming. Tablet also now follow my channel. Science is developing. And you know, in your time, today in Indian Army, what is the prerequisite qualification? You need to be only passed or every grade, something like that. Tomorrow, the Arnold will be such. Don't worry, I am not seeing that. It is only that singer, basing and the power goes off. People get it. But when speakers speak, it's okay. No. So, only DSC physics, MSc physics, all those people will be required to be in the Indian Army. Now, of course, there are so many opportunities. Don't look for opportunity in Manjakha or Bangladesh. Look abroad. Mark Samath, I'm sure some of them they speak about. Father Prasad has taught in English, but the students also should teach in KOKBOROK. When he goes out from Bangladesh, Father Prasad should be speaking in KOKBOROK. I tell you, more the state will progress, it will grow, especially my party and our team. We have that political will to work for the
backward people in rural Tripura. Our mission is also to work for the downtrodden people and neglected people in Tripura. Of course, we are not against the other people, but our focus always remains for those neglected people. Saudara Dutarani, Boro Kahamukari, Lamo, Kahamlamo, Tumulari, Mono and God be glad us to be part. Once we come to part, I am sure we can frame good education policy, a municipality government, Kahamukari, Tumulari. Before I forget the mixed dance, Father Prasad tried to mix the dance, but I have seen the girls have performed better than the boys. Tell the boys their partners are not in the mixed dance. The girls are on top. Even the Bangla dance or Punjabi dance, the girls enjoy dancing. The boys were hiding their face hairstyle. I don't know why. Because boys also should have hair down in the front, but all of them, out of shame, they have hidden their face hairstyle. I think there was something wrong with the choreography. But to see this kind of choreography, Governor is marvelous, and I remember this, and I am so honored that Father Prasad has given me this opportunity, this privilege to be with you all on this auspicious day, and this school will shine gradually from higher secondary to degree college also. There should be the roadmap of the Father. Bishop is here, and he is also listening. And this roadmap, one day as Father Ivan was telling, Ganga Isha was written by them. Yes, even I saw that board. And today it has become reality. And if we plan today something, that will become reality in days to come. So all of us, unitedly we have to work. Our work, our vision, our mission should be to upgrade the rural people so that they can become self-reliant. I will not take much of time because already it is 2 o'clock, and Rajesh was telling that from morning I have not yet anything. These kids were given that I have not yet done. So make your speech. Is it okay? Okay. Rajesh was telling that normally I speak for 1 hour. He says that please don't speak for 1 hour, make it short. So I already promised him before I came here. So Rajesh, don't worry, after this something else I will be waiting for. So, no, better humble. And those who take it should grow more and more, and all our support, my personal support also will be always there for Saint Arnold, monk of theatre training Saul, and also Sanjay, Dara Hampai, all of them.
Nunca, aku tak bukan, aku bentuk tak, kita tamir sabi ya. Aku yang orang kau beri kalau ni, siapa kok, lagi orang tamir sama orang lain, kita mindset kalian. Terus, nunggu samungo, society samungo, hasil samungo, social samungo, bukan kita lain, bukan paling ya, soalnya ya, bukan wajah tu kau wajah nama lebih sama macam apa. Kamu lebih, tapi orang lain je, kau selai, terutama orang kau belum ni, paling kai, anu sekalian atau kan abon, amai, pucuk ni pun nopo, nopo ini ada dekat, kita tangan bagian lebih. Jika katayo takut terus anu, logiwan ni, sam kau sewa sam transfer tanah lagi, tapi apa? Scale procedure zero. No, lo que itu Kerja. Kita sebelum pujian, hanya mana masalah itu baru. Ada. Coba ni no, saya kerja sama kita no kerja. Kita nak kerja tu semua. Istilah tu sekolah kita orang kita. Oh, ni tu nama tanda ini saya nama ni. Oh, tahu ni lah. Ibarat kalau ini kelas sekolah kita orang kita. Tahu ni. Sebenarnya, dah itu baik itu sahabat. Kayak dah mobilal, romantis baik sama musida. Mungkin ada orang sama pemain waktu, hari orang sama musida. Oleh romantis sama, hanya bagai. Nak kerana dah baik itu naik, tu mungkin ini permission ada orang sama musida kan sama. Di orang di. Motor, di, udah kokang. Itu yang bersama kalau dia berpikir. Kuila Pluto, neng biasa ang
Kulus sungai Kulus Meru. sungai Meru, kuliah apa tu jadi. Neng lapor kalau ber, anglah bukan kami ber semua. Oke, kalau dah tu yang tu dah bini mungkin saat ini kan, bawa perlu ada orang tu bawa kuliah anja perlu KOKBOROK tentang apa tu, jadi tentang otak orkestra ni, mana ada orang tu tak kait dengan steki, kuliah tentang apa itu, orang yang orang semua pengen itu, semua ini, kayak perlu bawa musician berlain no, kita asin tiba, biar, dah tu yang tu bawa sak no, untuk lihat kita lagi akustik tamu ni dekat bawa, kita bawa buih tamu tamu, kita dah bawa tamu kapur bawa hanya bel kita tamu, tapi dekat tu bel kita tamu, kita orang kan soal kamu ni, kita bawa apa lalu kan sini lagi mana lagi, yang kita selesai Debbarma ni, long mana lagi, bawa aku sakit sini, tim aku sebel lagi tadi, dia orang kau orang pagi jauh, mana pagi, aku tak aku poli bukan mana ni bang, kita punya orang lihat kita tamu je, Ketat. Betul bang, kau dah ini. Kaya perlu lihat tamu dan perlu ada orang. Ketat apa? Kue kalau sih. Ketang tu aja bu, ketang. Ketat nama. Kalau iya apa dia? Iya. Kaya aku dah bilang tu bos aku sampai ke orang dah orang. Kita tamu. Tamu, yang tu saya. Wajah KOKBOROK tamu. Mungkin tamu. Itu buku editor itu buku tu. Setiap kata-kata tulis semua. Bawa tamu ni sini kalau tamu ni Pandao 100 mal tangga, bono 50% bono aku sekarang ni kalau tangga. Aku lo dung soal dalam Ini itu. soal langsung. Okey. Jadi ada orang tapi boleh. Tapi malah tahu kalau orang ni tahu orang kerja lagi bawa sekarang kasih tahu bono ni kapitan ni bagi orang mau ni mungkin orang tahu ni tidak. Ada aku tahu nunggu itu zorabat itu loh. Kalau ni kami mari. Ya, ada ni resam Mumbai. Tamu ni dia resam Muro. Different tamu mana? Different kau adi ni ada ni resam Muro. Mungkin tahu aku tu tahu orang ni pun mungkin. Tahu kau dia yang biasa macam ni. Kau ada kau sili. Kau tu bujinan tu. Ama hai kau kita zat. Apa LOPซึ่งตามเราคนนี้เจนายเราแค่นี้เลยแต่ถ้าคุณเนี่ยapa kapang serang atau tu, kita tahu ni sama kan, surno base kita tahu ni sama sama, kau kena important dia, dalam di daerah kau orang zaman buka hamda nono katang apa helak mana, kau kena buat heleng ni kan kata, kan kamu tahu ni jauh je, tahu sih orang orang pun hanya kalau ini ya, itu orang kamu karena masih kok terus itu dipilih orang sudut, ada kisah important kan ke, tamu kenal lo buat aja, tamu kita main lo buat, itu abang karma lah macam apa. Antek saya kemarin baru tu, kemarin ni tak tu kami Dao Pendro. Dao Pendro ni simung kita apa, tam sana ni pulau, amu suke keras, amu suke koki kena kita ngurutong bini. But tahu ang udah pulau tonggai, udah punya lokal saya kan amu bekal lagi kan. Cari lagi jadi jaga bukan jaga kan. Kemudian amu man kelai ya pun boleh malah harus tong kan. Kayak saya tamu rumah tamu rumah. Ini bo kita kok tahu bo juta handu mana yang itu tahu bono ke mana Terakhir kita kan ini tahu udah pulau tonggai Ayah, kalau kami nak kemana pun, kita sama kami. Austin. Harus sini. Kalau ni 2003, kita tinggal dia untuk music video sini rakyat ni bikin sini. Mana kuliah apa tu semua yang dalam master ni, mau macam tak ada betul. Proses ni apa? Kan yang untuk macam apa? Ya, dolar. Belum kalau ni kalau kita kuliah rakyat untuk tenaga. Tahu orang tu macam ni, apa ni jadi. Kamera sampai orang macam apa? Kalau pandang tamu ni, ada kamera orang saja yang tak nak kondisi. Tahu dong apa? Kondisi itu di Debbarma. Nah, apa ni Debbarma ni nak? Oh, di sana orang bini je orang tu. Pai music. Yang ada orang kantor tamu dia tim song yang orang nunglan kalau ni tamu tak. Nunglan ni kontak lagi sama ni. Dia
지금 다 올 가운데 보고 넣어서 앞으로 practice 해요. 나 앞으로 어떤 거 이게 mana semuanya tu practice kaju. Sabar ni main develop kayaknya main skill saya. Dah jual saja, dah jual saja. Semua mesti ada saja. Enggak senang. Sabar main lead kayak apa? Jatuh mana? Kamu je mesti boleh. Enggak mahal musaka. Tapi kalau practice kaya tu dia hasil. Anda tu mesti mana? Saya aku musuh mana ibarat tak keluar pun tu buat kerja. Lagi kita lu coba ini. Kuno rancang apa yang kayak ni. ini soalnya aja syuting pas buat tang jam mana MVP dia mau tang mana kuno apa pamit dengan nana ngurus email ya ai habis lagi gitu kalau tahu pai mau tak apa sih mai ini al juga tak pernah ni al bukan kurang mana mau nang musuh di mana kau ini dulu kadang kau ni bawa tu tak apa sih nah kita coba bini keluar sama mau kita coba anggota sebagai trainer itu yang lihat je awal pakai ya itu awal pakai kan mereka alat itu aku tahu dah itu hati siling muni mana aku tu nak kena ya apa hal tu agaknya sama aku umur juga kain itu tahu tu sini saya sini tak mungkin bukan sini sama no hayung apa tu pilihan ini pilihan kan ada di tahu pilihan tahu YouTube jadi kalau YouTube di habo Facebook di habo uri kata apa macam ni mana ini TRIPURA apa kamu kam production apa kamu kam production apa video kam production apa macam pilihan mana tapi dah benar belum itu mana bagaimana kantor kamu sana ni tapi orang kamu ngah anu Facebook tu korupsi ani Facebook page friend wanu koyor kabor kamu senior service jadi nilai tu orang kamu nu bukan kamu tu baik kan ni okah kau wasisa hai orang kamu kau orang kamu nu service ni bo TRIPURA ya padahal kamu puri kamu itu bini koy mumbai saya tahu pendor na man mani bai orang kamu nu sama ni kita orang sama tak ada hukum apa bo F baik thangka anioka kau pun wapisai baik thangka anioka kau pun wapisai manjuna mucuia tutal kaisa kau pun wapisai baik thangka Gangke, saya kontak itu kan, tetapi kalau kalau kita lirik support sama dia, orang tu sama lagi orang itu kata itu mulai enggak nu mulai itu orang kunjungan orang masuk itu saya itu bukan jadi ya, saya datang mau kopi lo kayak gitu itu. Bor kamu nggak tahu sih ya? Hah? Bela? Wai sawi tu, kubuk sawi. Oh, coba tu dalam kamu, dalam sini. Jurung nak? ada Wai sawi tu, kubuk sawi, kau tham sabo kapan. Macho feeling malas devano khatange waisa wichu sawi khakham sawma macho feeling malas devano khatange
Sampai dah tu. Sampai dah tu. Ngai cuma lagi lagi mana boleh sampai. Tekap pasang bisa lagi. Just biasanya ang tahu tahu sikit lagi. Dah boleh juga sampai di sini. Rakyat Debbarma watching yo. Tetap mung kopai kate kisah sabdi. KOKBOROK Maya tamu. Maria. Dina Debbarma. Kabai hamzakma. Rokule pokhan dosa di darah kisah. Sampai onuragi Debbarma ani KOKBOROK onuragi song. Sampai buku onuragi anu Manjakha gora kesat ni bagai tahu si zain klay man sayuni ni lagu. Sampai gora kesat ni bagai nan logi man bagai bapi kokom sana salaigrari gantan kisah bahasa aku kaman sayur jaga kok bahai banyak lagi bahai zaman ni salayo. Malen. Kompor Debbarma bikas rai kami lampra sora tongkati or sampai oleh tahu semua kalau nak kalau di anggur atau mulai kita saya tu ni kenal Dah bimu karena waisha wishu orang lagi ini waisha wishu orang kamu tuan sakha tahu kita Anggur dah yang tak tu. so di Debbarma dah dom sekarang ni kamu kenal musuh ngan kuping dah dom enggak di reply di. Bini sama kebal. Bini sama bumbu sampai mana? Sama ni. Tidak. Bayar lain. Kita harus tunggu. Itu sih. Ambai, Facebook पे तो बदले कमला ambai, hai sini kata dia, office orang sana yang ni sini siapa yang family, Suzy, ni studio London Nagar, dia saya orang sana, di dalam saya ni dia agak telah disini, rada nagar dari kau atau kasawai, yang London Nagar saya di, just obgenya muskul agak telah disini saya left saya habai, fast quality habai. Everything cak nama logo bini lama benangga auto nopo mereka bini nopo habi mereka tapi saya buku cong rasam nama tu ni kamu siapa bawa kontrak hanya musuh tu mereka bini ada semua studio London nopo dia William School mereka antini di nopo kerja ini office logo sana raya sama logo sana yang ni buku kontrak tu mobil nopo tu bini nok hundred Bobo korsa rasa ni no, angkai. Jika kau yang ni, saya bisa kau salai rasa mungsa lain ni, handle lain ni yang ini saya ni, apa ini lor, hamzakan ni, khatabkan ni, tongsakan ni. Jika ang bini ni mungkin ni, yang ani jaga lagi kan, buku di lima Debbarma, bobo korsa, orang seperti heran orang bini lagi no, saya mana kenal tongsakan. Yang kai, jadi studio tahu tonggo tahu, engkai dalai khamani ko, dosa tiga tiga sinaga sinaga saya mana, aruni bobo korsa Chinese, aruni korsa
samtami tongnai tamu bekarda adu tongi la krihne bini manmani tongmani bo simani tongmani abono bo implement khai tamu mai ke langse bisa aju tongjau ke pada se ko khalia an kono ini mana koile ini ma ngala sampai adu roman mo ini dia di dokternya ba Tongos, tadi itu. itu di dong kami di bodi di tongkong ke bini tinggi tani itu kan tadi dari amor sama nih kamu mungkin yang sama tansa di no kami di Bandung sekarang masih yang lain tak Pakai lain sampai ini semua orang baru Aku kali ini udah pakai darah, masih cerai ada lain sampai baru tuh kamu pulang dari itu live program dari itu mungkin tansa ketemu jadi tamu bayar aku dan kini dia kau ni signature ni mana ada tamu orang banyak lu banyak kapan ya kan kalau ini tadi Gramophone ni yang kalau tahu cassette record ya cassette ni pore CD ni pore DVD rokaya tam kita tahu mungkin memory still memory bisa kita memory pas kerja tahu kan tu awal tam sana cloud nah awal apa sana kan tahu nomor tahu saya ni harus tahu apa klik saja ni tu kenal itu awal boleh ambil buku di mana? Aja, anu semua hama semua. Neng bayang kesal semua tahu lagi, tak semua tahu lagi. Buka tahu ni. Buka. Arnold je, selain ini bayang sahaja dah korang main. Apa yang kau biang saja, baru tahu. Waktu kali kelas mana? Kelas 10 jara. Apun pore khai to class 11 12 ke dera tu na pori wis tak lai class 12 pass hundai tahu exam result Kita aku semua dengan apa tahu mesti mesti bolong bo mia khayo nang mesti sana ada mia khayo oh daga ada samung jari tong khayo kan ada selain foto semua kau kenal, samung jago kan din ma bagus hungas samung tapi itu itu nanti. Ikamu aku ni ma atau kasih kan samung selang di samung mana sampai. Aku neng sokong kakek nak kasih ni mana kau kena. Karena baru tamu ni biar tak tahu. Ya dia cerita sama cicam maju ke biar orang terlalu. Ada kan kita sama ni ada nak slide mana ni tahu. Aku terlalu sama kita. Yang sekarang YouTube tong
kamu kemana? Lalu terus kamu mari sini para program saya ini cuman jadi aku sampai itu dari bang sekarang kamu lang coba tahu anak itu kenapa sih? Kita itu kenapa itu boleh kamu jaga? Saya program lama. Mana yang dia nutup pun tak boleh sih boleh maya. Abor sama ada. Kebot cikin belum itu. Kenal, we actually tun kamu mungkin kayak profession ya. Dat semua itu. Kalau orang sama mulai nyok kaitun kan sama pun kaya tu deh. Orang sama musuh tu apa bini pantong ko, kamu mau bini sama ni jenang mana ajak kajar jadi siwi tu mungkin kan. Aku tu dah jatuh tu nung tamu. Nah, jadi musuh saya semua orang Kayak tu lah. Saya juga musuh main apa? Saya pun nunggu kayak gitu. Aku orang ni bini mau biang bini tu tayo. Kamu kayo fokus kayo kan kalau orang luar sama sih juga. Tapi satu problem kerja aja tu kan besar problem. Studio kerja, tamai kerja, somai kerja saya tu repot tu. Tahu kan? Angkat kan tu ni. Kita tahu tu angkat kayo je. Kita bicara tentang tomero, visualnya tomero. Baru ni tak sama repot tu kerja. Saya tu tahu tu. Kita kamu lain orang di sini baru angkat kasong go, dong ayah kasong go, sini kita hawang ke 99% agak bunyi slide, angkat kasong lupa. Kalau apa sini dia lu tahu ni yang masuk hari masuk. Kalau kita tamu tahu sikla soalnya bulan ni tu tahu di hari gamma pahan ni kok ABCD semua hari mana. Ini window kan baru left right, sini semua lain yang pakai foto. Kita kok kita foto example tu orang di Debbarma, Debbarma, baru kita kok video rekam jauh tu baru rasa salah kan, awak film tu hanya yang satu apa. Kita tahu ini kau cini baru ni net tu apa social media orang tu macam mana ni, cini kau baru rekam tu, kalau macam kau baru rekam tanpa nunggu ni, my head tu. Untuk ni, tahun ni Bangla, sama Cina tu Bangla, kau sana tu asal tu, baru ni production tu kau nunggu nunggu. Hey tu bah. Kita tu sujud nanti sih special ni tahu tam klay tu. Agi tu pengajian kena office macam tu, anu ulah hey tu bah, mana tahu tam klay ni. Tahu itu family banyak apa ya? Family tu music tu apa? Kayak kita mesti sendiri ke music ni. Gitar pun. Jika orang sanai, jadi gitar tamu musim tongai, jadi musim itu tongai, rumah bufa hai kebesaran tonai, jadi gitar tamu musim itu mu, senang tong, kaya kelas nau sekolah mastermind yang tong kai, angkoi deh, sujud bay kontrak nadi, bini number orang sawai mana orang, bo orang tamu habaru kai, Contoh kita mesti cuci, sabu kaham ya, sabu kaham besar, sabu hanya besar, awak sebelum, kita suji ni kita belajar normal, apa sana ni kerja, anggun tahu, pertama terus salia, berkorban master kaham, nor turun karena musuh mungkin nor bawa juga, naik mana, takut terbuka, tapi angkat rumah pun tanah itu sana, mijigo karena musuh itu nor kau ini, nor suji baju nanti. Pernah balik kaham bogi tertamai kita tamai kerun saya pernah bukan bo. Hanya bagian ngono kau norok konten nadi bogai. Hambai ke? Atau kau salia kau saudi kau belajar cari Facebook kita dengar itu. Jadi kau salia. Kita tengok tamai bawa tamu kamu tu ani Facebook tamai bawa. Ini kita anggur sama ni great tanser tamu sama ni. Mungkin zaman saya ya. Siapa mati kita bunga, anglo tu satu orang baru tamu selain nara tamu tak kenal di, anglo kita ni no. Romantik kita tamu, mungkin tampanan tu tamu baca apa cuma. Kami ni menyiapkan kan? Awal mungkin angkat. Dokter tapi kita. Bisa bersama hidup. Kita anda ni bisa kan ke kuning jadi tu.
는 탕후 동이가 못 만나니. kita tahu semua ni anu. Awak jangan tentang kamu. Nanti kamu semua nikah. Oh. Kamu? Kata tu ke? Kata no. Ketahuan cuma ketahuan kan bukan tahu kalau kamu kenapa kamu kenapa dia saya yang itu. Ini ketahuan dia apa? Brand protection dari mana ini? Ini main खेल खेलते को मुझे क्लास में है तो खाना होगा तो ये खाना लान ये ऑर्डर खाने में था आज जब वो तो मैं नहीं anak kan sama ni pula tu sering saya ni studio ni anak pun jangan dia kai sama dia kai dia studio kan saya sama ni yang orang semua dah bogan kai ni mana kai dia pun sering saya apa dan kai kan studio kan dia pula kai pun sebenarnya mana ni kita gunungnya Maya ada apa tadi? Aku kok Maya kering ya. Aku pakai tutup pun aja. Kita tangkap tak nak bisa. Sampai kamu kalau kamu sampai ni kan? Sering. Video album boleh kan? Kalau itu mana? Sama video itu. Rocky Boy. Rocky Martin. Mungkin berinakan kita orang Korea. Anggota saya yang kau kan? Dah family, lagi support saja. Betul, kemana sahaja. Sekarang anggota kita kan saja. Apa mereka bertahu. Kamu lagi ni bahasa Indonesia sahaja. Saya dah kamu. Kalau ambil kainai, baru Rocky balik kananai. Lipi kapai Rocky kainai. Mana buat apa saja, baru dangi janggo. Kalau dicari, kalau ini bukan kaji, aku ini enggak. Nah, ini tadi kau, kamu kata Nokolia, Kalia, kamu tu. Itu mana ani? Jual grey. Kamu ang siapa kamu ngaji tabung di family kayak pro, mana dari deklarasi pro, nukung di dari deklarasi pro itu sih kiri pro ta. Kamu kiri kasar kamu kini yang enggak kalau makan kamu apa itu? Kamu rokok kamu kiri kasar kamu kiri belani lah. Umikot ke? Atau failure, nah teko kita putih poringan tanah ni, dan kita putih ni, kita putih, ingin ini yang sudah ini, the apa tong kamu, amar umui, kamu lo, mana kali sana, kita tahu rom ni teko, kita putih ni kok, nanti kamu terlalu
sin betul betul. Kok kenal ya tuh ya, kamu kok kenal bas. Tung kebawa try player time spend kita tahu kan orang kita time spend ya. Tahu tentu naik lagi mat obat hangi tunglayo, kabum layo, tuku layo ha. Kamu kalau main ya aman kai, perbes kerja. Terus, tamu bisnis dalam lagi, punya apa naui, untung lagi. Puno tamu naik, tamu kai siapa, hanya itu football tuh. Something puro naik, puno mangga itu. Puro apa kita datang itu, betul no mokol bagai sosok maru, dokter sabda wajah matu wajah, tuh itu kamu yang mana gitu bah. Itu lagi dokter thamalo kono, hai tuh bah. Mau jangan main matu lagi tai dah dompra. Hari kau kan harga kan tuh jangan rusuh. Most of the things kita mungkin okay bah. Most dari kan, dari itu ya rumah kata, ya. Naik di bawah, uji tunggu mana? Zaman apa itu? Biar betul, zaman apa itu betul football tunggu. Yakin tuh lagi, ha? Kamu jangan mati ya. Harga mati ya. Bolong belai, monbrai, kuntu talai itu kerja. Kamu baru bah. Pakai buku di sini ya, kamu ni. Apa? Macam engkau tak, orang di sini tinggal rumah fang tong leo. Tunggu, aku gue, mana orang bisa betul no? Dari sini loh. Ini di sini mungkin apa? Kalau sini juga sini ya, tamu. Kita cerai ini semua saya tahu. Ani tahu kamu sih balik yang cerai. Hai tahu cerai kan cerai itu pun jangan ya. Iya, kamu di balik ini tamu. Kamu andal lagi tamu. Kita cerai. Kamu di balik ini boleh tamu. Ini masih kau tahu boleh sih. Aku bukan nasa. Aku sini ya, aku tahu belum di sini. Bisa betul aku sini tu. Terus kalau sini sih, kemana boleh? Aku tahu nunggu boleh hai sini sini lah. Terus masuk nung, aku kalau pengen nih ya betul. Jadi aku Jorani. Uang bukan sengaja aja. Aku di sini loh. Tamu mani dah boleh tunjuk kan sengaja aja. Tamu di tamu terus sini je. Oh, ini tak mani je. Aro ni thandi ni je. Ungkau beli bah. Aro je instrument wasa soro. Aro nal, puri, bengkok. Aro beli bah. Aro baru tu main ya. Aro sini jadi aro cuma sana ni na. Sampai tahu dari pembelian mau kemana? Kalau kita bisa tahu, ya ama harap tadi. Ikut hari kau bisa belajar, lama ciuman, kau bisa belajar. Ini baru. Wajar kan aku itu komputer naik semua kai. Komputer atau naik, mobile itu naik. Ya tunggu buang berharap bersama cek sebelumnya bukan lagi, jauh ni. Orang tak pasal itu. Tapi kita kami tongkar. Bazar kai tong kan kini kok kai tong aja. Masalah mana kita buka di. Tahu di kok salah itu cuma tahu apa kita cuma kan untuk medical line itu apa ni. Tahu dia tidak ada tongnya kerana. Debbarma lam ni hembo leka patan untuk mana dia. Aku kalau bisa kan tu drug tidak geral kemana. Aku nak mana aja ni di. Ani orang tu kaya ni saya option kan ni ada tongkang. Setelah itu, yang buat tinggal, taxi jar kaki banar normal delivery itu banar hok. Ingkang saya borget kaki tu ada tanggo, ada drug ada gol. Thailand. Orang tu macam kayu, besar hari ni bahasa buk besar orang drug ada. Nah, ini cuti di dalam, ini wajah jompo yang mudah saja loh. Amti roka, no positif, HIV positif, amti romang tu positif je drug sama itu. Kita tahu, mujurman itu ni HIV tidak sama. Or drug sama itu maximum HIV positif. Nah, ini tentang sih bisa betul kalau nukung kanan ni, means kayaknya ni bonar profile sih blood test Kayak makan itu nama apa? Hai benar. Sudah HIV ya, apa lagi tu? HIV sendiri. HIV tidak sama Kamu kasih bayar sama. Aku rasa aku mampu aku. Ini yang tu main drug, kaya aku ni drug nak kata sana ya, kata sini jauh. Aku tu market kalau Kamu kasih. Jen kamu.
Ni aku tahu lagi ini ani besar kaham, ni besar kaham, boni besar kaham. Dia kaham tu mero. Ini aku tu kali ni bolan thanga, kita tahu orang mana thanga. Bodoh di aku infection juga. HIV infection juga tahu jenis sama ada tam orang infection juga. Aku tu mau itu juga benar. Itu tahu kali ni bolan thanga jadi blood test keliti mana itu. Mana tahu? Jadi mana namun saya tu mana? Jika untuk tahu orang ini ang sulit saja, ani hamil semua ni. Orang tu gamar belum dehar. Ang sebab apa pun orang. Ya, hanya bagi dia bersama dengan kainai kalau dia pun sama ni ya, semua sudah itu. Di society orang tu kubur muka ini rasa lain di rasa lain ini ya, apa tu? Dia masuk rumah ni mana? Dia sedang rumah apa? Dia bersama dengan karo, tolong lobby, jadi tu tolong lobby orang macam ni. Ada baru ni, yang kerana ni, lama ni asal. Hai ni ang kau ini takut saya bukan, ang rumah pusang tungai, orang sekarang orang kau ini. Ini besar borok tong biang tang kamu baik berai kamu nol borok tong ini biang tang ini aku nasional ini aku ni ani daito serai konai borok tertabu musuhani kebang siapa cikan musuhani bang borok nu yang nanya musuhani bang hanya bagi borok nokor nai tang nai sia borok no hasil tu jadi tong tanah ini asal borok hanya bagi ini besar betul ini nanya ni duty awak ni ani sini job tu ni. Serai korupka bo family saya kebal nukung kasih ni bo kaca pala. Hai ni bagai sini ni pala. Tapi ni nukung ani nukung ni bo pala. Hai ni bagai apa no rokhna bekor nai tomani awak ni duty ani duty ni angkat semua tahu saya bukan asal kebal kok kalian tu. Hai no hai kok ni bisinggo resamu. Saya sudah sore ini, ani logo ini buku bilima yang takut suji, asal kok hewi, kertas wordeng, sama tiwan. Jadi ke lima tangkap tanggung tiwan tu, tanggung tu naik, tanggung hewi. Asal kok kerja tadi? Apa foto tersebut? Oh, ani mokoloba, bahas banai mo, oh diba, bahas banai mo. dia mau gitu bah, kan suruh koroknya kok saya korok kan, tetap semua itu lah. Apa no? Kalau kan. Oh, us kanggoan, bobet, dokter bobet itu sih.
Kebawa dokter bayi lagu seguro atau menguruskan, kita lekha togam hai leta, ekorta daposu, daposu Tripura, bo khana togam hone kono sama ni ke ling rohane bona khana wo bona na sakya. Ling sikari sama sama dodo. Ingkunan engko tam sih kamu hini tamu hene. Hini tamu. Amo hini tamu baru sama tahu kerja lagi. Ini kebonus kadang boleh no. Boleh jadi. Mungkin kerja sih kan tapi boleh sih hanya kan boleh kan. Mana hini? Orang kau berasa kan boleh sih ini. Nah. Kan want to go resam ni boleh betul tak sama macam. Nah, saya kau go. Nah, sudah tahu ni, saya kau. Nah, tapi dia bukan aku. Tahu tak, saya kau sana ni tu. Jadi hini resam mula mana saya dia, sama ni saya dia. Aku kerja di mana? Saya tahu dia resam hapor je buang tu lah. Tahu ni ang di je, tahu ni gosong, ulsa. Boro amal ni boro rok mau di sana tu ni dah. Boro amal ni boro. Hini resam kom nomor satu kom nomor satu tangge. Asyik contoh hari ni orang salia. Ya, hai ni bagai cengar ini resam orang tu kom nomor satu. Ikan suji gua, semua ini cakap ya, jadi kata, semua ikan nak kena bola. Kau bawa apa sih? Ini resam orang tu resam orang naik ya, hai kau. Resam tu kena orang, bukan tu kena orang. Itu resam tangga kilo, kita pasti kau sini mang lagi je. Kita tahu terus pasti resam orang problem kerja apa orang nak mang dia. Pula resam puru. Awak tu tam sana ni. Nah, apa ni sana ni kau kya? Awak na. Ini boleh kali apa? Ini promote ke sama tu. Ini kau ni. Ini kau ni bagai tu. Orang pusat tu kerana tu pula resam puru. Awak tu orang ni bukan orang. Orang kau ni baru nunggu sini. Hai tu lah. Pula resam puru. Ini siapa orang gambar tu? Tapi botol ni Ini nomor kaya ni awak ni ramai sana mai tu. Resam muka, resam at least ni siapa orang ni pun tengah apa tengah. Tapi apa tu korsa semua tim KOKBOROK resam hafar ni tim korsa soalnya wario. Mai dia resam naik tam naik. Hanya lagi dan rangkusnya orang tu tahu sana dia mampu main dia. Kita tahu ni terlalu. So basically money tu, kita money tu, mai apa tu ni? Apa harus terjadi? Ini kita bro, kasih bro, dan resam ni, bon tam satu ni bro, KOKBOROK baik. Wandi kau baik kita Arnold dah ni bro. Diploma. Apa high tech kau? Arnold mah diploma high tech. Ini resam ni masih songkai kemen dah. Ada kan supaya kita tahu suji korban, kan bodoh tak kira dia apa mana kerja kita, orang itu kan. Ni jangan sampai. Tapi আমরা পুরো আমি জানি আমরা তিন জন গানছে তিন জন এটা মঙ্গল আমি সব কাটছি না শুধু নিমিতে করতো অবখিনি নিগান নি গান হিসাব খাচ্ছা না Amo ani gan ni ya, ani retamu, ang retamu ni singo do, amo ani gan ni ya, retamu, sende retamu, aman retamu ni ya, bahaya, sende retamu usah ni mata apa sen, sini je, adi lo ni bagi sini retamu ni belum, borong ni bagi si orang retamu ni, amat clear retamu borong ni si klien warga, sini ya ta, ani kaki ya ta, anda retamu ni kan, oh sini job tu ni bagi ni, ada, kita tahu sini job tu ni bagi nono, ang retamu ni, retamu borong retamu ni saya kenal. Nama tadi ke mana? Apa teman? Dah kita. Dah. Cepat ke mana? Hamza
sabka tamu sabdora butuh kaisna eglan baru masa sana ini eglan rumah ini baik tamu baik mungkin masa bosan kami lo orang tamu ke kamu ya orang tamu itu anggap kan tamu sini ni itai kiri saja ni mungkin saya jual tamu kan anggap tapi sini jaga dia orang tamu sabu tak sabu sekian aku nol siapa takut saya bukan orang tamu sini itu selama ini kan ani takut TRIPURA friend takut osuk Debbarma maximum osuk Debbarma nurta murta be yang nomor sang tili rasa ini sini jadi kongkong norway tahu lalu kok saya temu dah tu nuntung naik temu ngake ni nurta mung saya bersama ni yang saya coba temu nurta mung sini ni nurta mung sini oh hai orang kata tu muk kan lainnya nurta sini nurta lain Obo khadija bi tomtum sen thimani ya guru phano sen o khai kha ya kare thong ya guru phano hamaja to nai tomong nang kai logi man logi ngen ni sen asko thawia ne modi bi thana phongge ma ngai asko thawino tamta bukso nili nogo tilibe ne phai bono logi man kha boni tili di kri ngai suji go सबसे बाबू तुमरा समखाई तो मने बोलो खाले हुई लाइव उठाई जान दिनी अब तो बहुत आसनो उसी दिन दिने बगे थांबाय जदनो tamosi khako chanungbo o tamosi khako chanungbo ere nawan sungul jali woi tong khala kha hawai mangala nungbo ida chiko nobo
Dachi kono khabai khubanyo hamjal go no no hame dachi kono dachi kono dachi kono tamusi khabanam anile rangsa nogo tamo hini chilo mai khamba no anile mudu janogo jaduno rangsa hunche go kbanung jaya ru phai khai go asgo thoya anile dachiko nogo tamo hini chilo mai khamba no logo ya khabaya le dachiko nogo anile mudu janogo body janogo I didn't like dachiko no naigo akaya angle mokol siruaya no anile dachiko nogo anile chamu orno paikhen jotano khulum baikhen I also would like to thank one of the former members, pioneer of the school, for the very inspiring speech. Arnold, I remember this. Also, all the dignitaries, teachers, sisters, fathers, the LOP president, Sri Rajesh, the students, everyone, my regards to you all. I do not take much of this. I literally have forgotten what to speak here. I am really happy to be part of this auspicious occasion that today St. Arnold has stepped in to be a higher secondary school, and I think our name also will be remembered by many people in days to come. And big congratulations to all of you all. I also came to Manjakha in 1986, and it was believed to be a very remote subdivision in those days. But today,